Dobrodošli na naš kanal. Danas vam donosimo nevjerovatnu priču o bogatašu koji je testirao ljudsku dobrotu na neočekivan način. Zamislite da ste vlasnik restorana i u vaš lokal uđe siromašan čovjek. Da li biste ga primili ili izbacili? Ali šta ako je on zapravo milioner u prerušenju koji želi vidjeti kako se ljudi ponašaju prema onima koji nemaju ništa? Uživajte u ovoj priči punoj iznenađenja, emocija i jedne važne životne lekcije. Ako volite priče sa snažnom porukom, pritisnite like i pretplatite se na kanal. A sada, hajde da počnemo. U srcu Beograda, među užurbanim ulicama i luksuznim restoranima, živio je Milan Jovanović, vlasnik poznatog lanca restorana. Njegovo bogatstvo bilo je ogromno, ali malo ko je znao da je nekada bio siromašan dječak koji je jedva imao šta da jede. Zahvaljujući svojoj upornosti, godinama je izgradio imperiju vrhunskih restorana, ali ga je mučilo jedno pitanje. Da li su njegovi restorani zaista onakvi kakve ih zamišlja? Da li njegovi radnici postupaju s ljudima pošteno, bez obzira na njihov izgled i društveni status? Odlučio je da sazna istinu na svoj način. Obukao je staru pohabanu odjeću, razbarušio kosu i zaprljao lice kako bi izgledao poput beskućnika. Tako prerušen, krenuo je da obilazi vlastite restorane jedan po jedan. U prvom restoranu, smještenom u ekskluzivnom dijelu grada, konobari su ga odmah odmjerili s prezirom. Nemamo mjesta, rekli su, iako je restoran bio gotovo prazan. Kada ih je zamolio za samo malo supe ili komad hljeba, menadžer ga je grubo otjerao. Ovo nije mjesto za prosjake. Milan je samo klimnuo glavom i izašao, razočaran. U drugom restoranu su ga pustili da sjedne, ali su ga ignorisali. Konobar mu je nevoljko donio vodu i kiselo se osmjehnuo. Šta ćete naručiti? Upitao je s podsmjehom. Milan je rekao da nema mnogo novca i pitao može li dobiti makar neko najjeftinije jelo. Konobar se nasmijao i rekao, možda da probate kontejner riza. Svi oko njega su se smijali. Na kraju Milan je ušao u skroman restoran koji je bio dio njegovog lanca, ali ne tako luksuzan kao prethodni. Dočekao ga je mladi konobar po imenu Nikola. Dobar dan, gospodine. Umorni ste, želite li nešto toplo da pojedete? Pitao je ljubazno, bez imalo sumnje u glasu. Milan je klimnuo glavom, iznenađen. Nikola mu je donio toplu supu i svježe pečen hljeb. Ne brinite za račun, svi zaslužuju dobar obrok, rekao je s osmijehom. Nakon što je završio obrok, Milan mu je zahvalio i otišao. Ali sljedećeg dana vratio se, ovaj put u svom pravom izdanju, obučen u skupo odjelo, u luksuznom automobilu. Upravo pred svim radnicima objavio je istinu. Pokazao je snimke kamera i otkrio kako su ga različiti restorani tretirali dok je bio prerušen. Prvi restoran je odmah otpustio menadžera i konobare. Drugi restoran je prošao slično, a onda je prišao Nikoli. Ti si pokazao da pravo gostoprimstvo ne zavisi od toga kako neko izgleda. Želim da znaš da od danas nisi više samo konobar, postaješ menadžer ovog restorana. Nikola je ostao bez riječi. Dok su mu kolege aplaudirale, shvatio je, dobrota se uvijek isplati, čak i kada ne znaš ko te posmatra.